mummy and Ghana for maybe sell man. Etu sa zinzo Mensah was a wine now say Mahama and Nhyira ayu bibi sa meka a former aid minister one former aid ambassador say wine ne di entina Ghana for maybe say so wutimi ka se pa woni Mahama ene Nhyira nya se wuntino wo wrong naked video dia betu Facebook so they kese omo na be kese o ma sister tu ko mu fie adai na won ko mu fie because wo ko mu fie eno kura be boa me ma ba fo ma krama wo ko mu fie sisi e be boa enti we na wo ye de betu ho no enti na ma wo die ana wo pese wo se nkura no mu Facebook na asese adai Ghana for maybe so hard twene SEO man because who say now what we say no me mumienka who ye celebrity o it is a who some pass who celebrity na e bi ehwe wo so esua wo no na wo no want me abo naked avro wo dia betu Facebook a enkura no mugo no to mo hwe wo so nsua enti wo de wase ya na se wo pese wo say obi me kura de me dwuru wan na mo wan enti o man na yo mo yes naked enti mo oboy ya na mo okunu na me am gire se me get no ana se me wife no na obo naked de betu Facebook mama fo hu ene ayi a me bu no masen agyawo because man bu an se nyawa because nkwase asem no wadi no me tian ene yesi jimi bata abofra koma wan ye de aba na wai ti me wai umi eni na Ghana for mamu gu eni masi too ebi me kan say ebi gu eni masi too much enti wunim se wo ye celebrity a enti celebrity ni se wo ye nyoma bi emfata because nipa hwe osusuan ana wunim se wo ye role model ebi kura wo ye obi role model me de won timi nya me nua bi ana se obi role model ba wo ebi ayo obi role model na wo se no umi eni na woni nya sa ankwase asem no